ऑफ माय फॅन आमचे व्हेरी प्राऊड आयज म्हाका एकदम खुशालकाय भोगता. आयज आमचे म्हापशेंकाराचो नावेली रावपी आनी आमचो मोबरकार आनी आय एम व्हेरी प्राऊड दॅट दे आर माय फॅन्स. आनी हे म्हाका फॅन हे लंडनच्या गांवांत मेळ्ळे. सो प्राऊड ऑफ यू बोथ ऑफ यू. देव बरें करूं तुमकां आनी बेस्ट ऑफ लक. देवा तुमचे बेसन घालचे. म्हाका बरें दिसलें आयज इतली व्हडली बुफे मांडलेली आहा. देव बरें. थँक्यू. हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसलना आंबेली. आयज हांव चड खुशाल कित्याक जायते गोंयचे निसंटन पळय जाता ते थोड्या लोकांक सारकी डिटेल खबर आसना. आनी आयज फ्रांसीस दे तुये बाब एक सोशल वर्कर म्हणून हो तियात्र तेणें घडोवन हाडून गोंयांत जायत्या जाग्यांनी दाखयलो. आनी आयज हो तियात्र जो गुंतून हाडला 3-4 प्रकल्पाचेर हो आमचे भायल्या देशांनी आसात त्या लोकांच्या नदरेकूय हाडूंक तो आपलो प्रयत्न करता. जी गांथोण बांदून हाडल्या ही एकदम सोद जावन आसा. पुरी डिटेल स्टडी करून फॅक्ट्स आनी फिगर्स घेवन बाब फ्रांसीस दे तुयेन ह्या तियात्रांत 3-4 जे व्हडले प्रकल्प आसात मुद्दे आसात तेजेर हो तियात्र तेणें घडोवन हाडला. आनी एक म्हणणी आसा, द फर्स्ट स्टेप फॉर सोल्युशन फॉर एनी प्रॉब्लम इज अवेरनेस. तो अवेरनेस करपाक ही जाणवाय जावपाक ह्या तियात्रांतल्यान आमकां भरपूर म्हायती मेळटली. गोंयांत गोंयकार जाता तितले झुजतातूच त्या भायर गोंयच्या भायर रावन जे दुसऱ्या परदेशांनी आसात त्यांचो भरपूर आमकां सांगात आनी सपोर्ट मेळटा. ते बऱ्या उतरांनी एनकरेजमेंट करतात. आनी हो तियात्र हाडपाक कोंकणी मोगी जो वालेंत बाब एणे हे तियात्र युकेच्या गांवांत ऑर्गनायज केल्या. हो तियात्र जातलो जुनाचे 21 तारखेर वेम्बली गांवांत, जुनाचे 22 तारखेर जातलो साउथ हॉल, जुनाचे 23 तारखेर जातलो स्विंडनात. आनी हेर म्हायती म्हण तूं ह्या फ्लायराचेर आसतलीच. सो आनीक एक पावटी मागतलो सगळे कडेन मुद्दम करून ह्या तियात्रांक जाता ते भाशेन तुमी येवचे, पळोवचे कशें हें आमचें गोंय जे निसंटन जाता तें हाडोवपाक कशें जायते सोशल वर्कर कशें वावरतात तेय तुमकां हितून दिश्टी पडटलें. आपापलो वेळ काडून येवचो. तारीख सगल्यो हांगा बरयलेल्यो आसात. हो फ्लायर हिंगा हांव पोस्ट केलेलो आसा. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. भाजी केसो हा सुंगटाची ना वेज ना व्हडलो केन जातलो ब्रेड ब्रेड एक प्लेट चिकन एक प्लेट दोघांनी वाजता देखून एक चिकन म्हणले So these are the cycles for rent, huh?
And all this is happening in Manchester. So this is all card payment. So Wi-Fi used. Okay. This is a Aussie car. Okay. Can you say something about this car? Can I take one picture because I want to send it to Goa? Yeah, of course, go for it. So What is special about this car? So it's a custom-made RC drift car. Okay. It's sponsored by Man City. So Man City work with Nexon Tyres, who do drift cars in real life. So this is a replica RC drift car sponsored by Nexon and Man City. Okay. Thank you. And what's your name, sir? My name is Jordan. Jordan. Thanks. Alright. Yeah, I'm so happy to be here. Liverpool! Yeah, great. A dream come true. These are the pictures and the photographs of the fans of the Liverpool fans and the family and friends, and all this together in a bigger sense can make the photographs of the top players of Liverpool. As you go far and further, you get the picture images of the players. Look at that. Yeah, go a little more far. Further. So finally we are still in Liverpool area, and this is Albert Docks and Albert Dockani lies. Albert, मेरा नाम है Anthony De Silva from Asalla Billy. I'm very happy to be in UK, and especially all over these areas like Southall and Wembley Munnakas, Swindon Munnakas. Yesterday we were in Manchester, and today we are in Liverpool. So it's so wonderful, and it's a very beautiful weather. God has really blessed me with this beautiful weather for the last 4-5 days. Am I right, Albino? Yes. Usually the weather is not so good, right? Not predictable. Not predictable, unpredictable. But God has blessed me with this wonderful weather so that I could see all over, almost you can say half of UK I am going to see around. I'm going to go far and wide. And that is another place what is developed beyond Brentford and the London Central also. Devarekuru once again to my friends Albino and Frankie, the great warriors in Manchester, among the Goans. आता आज सध्या गाव हिंगा Albert Dockaकडे आहा, and these are all sluice gates, and हिंगा cruise terminal असा, cruise boats are coming. But right now I am next to a Lifebuoy. And in life, we must have a Lifebuoy, because always in life there has to be plan B, and that plan B, I wish everybody in life they should have a plan B in life, so that when something fails, we should not be disappointed, and we work upon this plan B. And here, background on Sogle, these are all the structures which has come up recently. Some of them, they are old structures, and it's a beautiful feeling to see this. Sometimes I feel that I'm somewhere in Bombay Docks, like Mesgon Docks, Munnaka, and Yellow Gate and Blue Gate. So anyhow, best of luck. May God bless us. Always have a plan B in life.
बरं 2 मिनिट आहे बरं भाजी केसो हा सुंगटाची ना वेज ना व्हडले केन जातलो बरं ॲडव्हर्टाईज झालं एक प्लेट चिकन एक प्लेट दोघांनी मध्ये देऊन ना एक चिकन म्हणले Gracias.